Karmasa Khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US atloa Donald Trump President nuwa atrian tharam atlona masaber ania Israel le Hamas ten in ka hayan puang tona Trump hian Gaza US kan ron lu tanga kan ron chei thamayange ati khau maya Netanyahu lain athen fai na chu Israelin kan thok thei reng ania alo ti ve boka Arab ram te thin rim tok atling em mayane Israel Hamas te in ka hai thutlunga hian mitang in thleng ngatela tun hnaya Hamas ten mitang then khat an chualea anlan dana tang ringotin anen kol thalem lo tialang theinin Donald Trump chuan nimin khan soya indo pui pahnina laya juda ho ansuat truma adam chuak te po anangalo mole kumrei lo te akhachuan hrisel mel takania tunai ro chuan kumsom hni panga velo upa ni nan langto atia October ni saria Hamas tenan man Gaza a anren zahni somnga pakhat zinga mi somsari pathum anlakol meka an mi thren zinga hian somthum pali te chu an thi tinem nge to ania inka hayan neitak nuwa hian mitang somni pakhat te an chua to boka kumsang ni somni pathum November thla khan mi zale panga an chuin Israel sipaiten mi pariat an chan chuak bokani kha mitang an chua zinga inrin ni khan Ilai Sarabia atilvea ani phei hi chu akhongai thlak le zual kumsang ni somni pathum October thla khan anu puile afanu te chu Hamas hovin an tha saka chu tuna an chua zalen nuwa hian a hre chau nge October ni sari khan anu pui ba ka afanu te panni achana auna pa yosia po October ni sari khan an mantil vea nuwa athi tinem nge nia Hamas te chuan Israel thlona chet na thi ninan soyene inrinia an chua vek or levia po achung te mu abeseina atham ral chopchil ngal boka anupui an tha sak ti hrewe chi bokane inrini khan Israel mitang pathum chuania Israelin Palestinian mitang za somret pathum achua ve boka Israel hian mitang sangkhat le zathum achuat lingder to bokane Israel Hamas te indona hian Gazalam soidanin mi singli sangsari le sanga velin nunan chana Gaza in mun thuma thena mun nivel chu ache boka indin thar le turin an mabak ako hlene karmasa US President le Israel Prime Minister te Gaza chungchang an thu khochang in soya hlawh chhun zom zela Trump pekin Gaza hi US in kan la chhonganga Palestine mi puite chu mundanga inbeng bel sela Gaza hi kan din thar leang mun nuam taka kan lo chuange atia Gaza din thar le konga hian akai hruai US sarkar chuan malaka tum ti soi chuaka Gaza a firfiak te man tangkai thin mun te anral thuam te le hlawam dang te chu azwal zapui anthen fai to thu asoi chuak ve boka Trumpan US in Gaza kutkan thla kang ati hi Hamas anlom lo masaber Gaza din Thailand tur sum kan ron thonge titalovin US chuan ke mani nge kan ron lutang atimau maisia Hamas chuan anro man hi ataka kalpui kan phaldon lo anti ngala tuna antumdan hi Gaza strip lua tule achunga chengte nek chep na ania kan ramatanga min no chua phei chu kan remti lo bur antia midilisa arab ram rang te poin Trump ro manna hi andu lo thu an soi chuak ve ngala indolaya Palestine ral tlan du lo Egypt le dang te chu a hel tu liana antang mek bokane heti lai hian Israel Prime Minister chuan US ro manna ti hlotling tur hian
tha kan lo thonge ati ve mek boka in rini khan US media ten an komna Trump malak tumdan soisel hlotak mai hi an thlop ti soya kum tam tak nuwa rotna tharlam kan hmuwa arua manna hian Gaza din mun athak dang lam hlok theyang tia lang reng bokani atia Trump rotna hi thil thatakani a soiber chu Gaza hi hongila kan din thar leang achunga chengte ro mundanga kan lo om lailok ti rang ti hi nia athen fai na thoktur hian US sipai te chu lu tir tumna anei lo thu a soitel boka athen fai na chu keini Israel lamin kan lo thok mayang atia heipo hi Arab ram te chuan hel ngar takan ne Netanyahu hian Palestine mi te ral tlana tan hian Saudi Arabia arotel ngala Arab League roi tu Ahmed Gate chuan Saudi Arabia Palestine te tan aram din theni lawang hei hi chu atakat thleng lo tur suang tuana wak vel mai ani atia inka hayan nei thena tura in biakna kalpui tu Qatar lampoin Israel PM thu soi hi anhel thu an soi chok ve to bok US President Donald Trump chuan arotna soisel hlotak mai hi kalpuya tum tia soinon le thunga kan leya kan nei thei ani phot chuan kan ti emang Gaza hian real estate lama rem chang in hongmeka in sakna te chu Middle East ram te hnena kan pe mai thei US mi ten kan thok jok mai thei bok kan ti hlotlin du chan pakhat le chu Hamas ten he mun an lua to lo wane tuna chuan lua tur om to lo atia Gaza tanga Palestine te chhuwa tir nei ro a nget tur ni lovin an sak that chhunga tan ani thu a soi chiang le boka Trump Middle East policy hian khovel rampum abarakhai ti mai tur hane Israel ti lo chuan an soi sel veke ati thei nge bokane Nizan Khan Trump hian America anin fiamna ngai hlutber te zingami Super Bowl a envea tunlai zai thiam zinga lar bera chalngam Taylor Swift nen internet anlua khat ngala hemi te pahni hi in thlan lain anlo in bak kai deuh to ni kha in thlan lain Trump hian a campaign na Taylor Swift music manga Kamala Harris tran tu le thlop ti puang tu Swift alom lo na samai ani kha Trump atelam la fanbase nei tra Swiftin Kamala Harris athlop thu asoi chuak khi an thin arim ve boka in thlan boruaka an pahni chungchang hi Ronald deuh phat to nge ni kha Super Bowl a hian on screen lian hun chua Trump an ron tilanga mipuin kutbengin an lo loma Taylor Swift aron lang velea mipuin an lo bu khum hlua maya Trump an nuamati hle social media kaltlangin Trump hian ama thlop tu ten Taylor Swift hi an langai dam lo tian lan ti re tina soya hetia in thlan zo to achak to hnu thlenga ala beizui zel du dana hian ani po hian alangai dam vak lo ni te poin alang bokane Super Bowl soita ka chuan American ho hian khovela lar beranga an chua thina an American football hi Football World Cup pa ngai ain anda chungnung hlea Super Bowl phei chu khovela en tunga ber tin an chal hial thina ne Amero chu Super Bowl hi khovel puma mi makta duai za velin anen thina World Cup ero mi tluk le ding on nga velin anen thin thunga in lar hlei vet takane American hovin khovel pumpuyanga anin ngai hi chu amangan thak fau mai